i naš protimac Marko Vešović. Koja nas utakmica protiv protivnika kojeg smo savladali 2 puta u prvom delu sezone, oba puta dosta teško, posle preokreta i jurnjave rezultata, pogodcima u posljednjim trenucima susreta. Imamo ogroman motiv, želju, ova utakmica nam dolazi u dobrom trenutku pred pauzu za reprezentaciju. U prvom delu sezone smo te utakmice koje dolaze neposredno pred pauze loše igrali i u tim nekim lošim raspoloženjima posle provodili po 2 nedelje. Sad smo pametniji za sva ta iskustva i željni da pobedom sebi iskreiramo dobro raspoloženje u pauzi koja dolazi i koja je pred nama, a iza toga dolaze 2 utakmice kod kuće, tako da se nadovezuje i raspored koji nam kasnije ide na ruku. Silno smo motivisani, orni, zdravi, čak i momci koji su bili roviti u proteklom periodu od početka nedelje su pokazali ogromnu želju da budu deo ove utakmice i u kompletnom sastavu putujemo u Niš. Hvala. Nas jedna teška utakmica, teško gostovanje na teškom terenu. Dobro poznajemo ekipu Radničkog, igrali smo 2 puta sa njima i sami znamo kako smo teško došli do bodova i do prolaza u kupu. Međutim, opet sve zavisi od nas samih, od našeg pristupa i nadam se da će to da bude kao na meču protiv Novog Pazara i da ćemo dati sve od sebe. Kao što je rekao šef, imamo veliki motiv da odemo u Niš, da uzmemo važno 3 boda i da prvenstvenu pauzu dočekamo sa dobrim raspoloženjem. Uslovi su isti za njih i za nas, spremamo se za 90 minuta, cilj je uvek isti, pobeda, 3 boda i dobra igra. Apsolutno, ovo su uslovi kada bodovi idu daleko ispred svega ostalog, jer verovatno će se igrati po teškom terenu. Međutim, konstatacija tvoja da se Zvezda više muči protiv ekipa koje su ovako hijerarhijski negde u donjem delu tabele ili otprilike, što vi novinari volite da kažete, slabije, to je dokaz da u stvari Zvezda više problema ima sa samom sobom nego sa protivnicima. Mi radimo na tome, radimo na ispeljanju tih stvari, radimo na pristupu koji je identičan uvek bez obzira na protivnika i što kaže Marko, imamo tu utakmicu protiv Novog Pazara, pristup, mentalitet, agresivnost kao neku dobru polaznu osnovu. Želimo da na tim osnovama i na toj bazi gradimo nastavak prvenstva, prvenstveno utakmicu u Nišu, a onda kasnije sve ostale utakmice. Svaka pobeda znači i svaka pobeda bez primljenog gola takođe znači, posebno diže samopouzdanje. Jednostavno nama je sve bitno. Zvezda može bolje, naravno, polako dostižemo nivo koji je bio na pripremama, u određenim segmentima se podižemo i ja sam optimista, u stvari imamo realnu osnovu za optimizam. Odigrali smo utakmicu, pobedili 3-0 na Marakani, protivnika koji nas nije ozbiljnije ugrozio za 90 minuta, dokazali smo sebi da napredujemo, da idemo pravim putem i očekujemo od ove utakmice u Nišu da nam to potvrdi. Iskreno, odluka je na drugim ljudima, te odluke prevazilaze nas. Ja kao sportski čovjek i čovjek terena i fudbala nijednog momenta ne razmišljam o tome da možda se ne igra. Mi se pripremamo za utakmicu za 90 minuta, kakvi god da budu uslovi za nas, bit će i za našeg protivnika. Pa dobro, jeste da treniramo na takvim terenima, mora da se trenira svakog dana. Međutim, izuzetno je teško igrati utakmicu, pogotovo ako je utakmica za bodove, možda je protivničkoj ekipi mnogo lakše da igra, da se brani, nego što mi moramo da uvijek tražimo taj gol više. Tako da je izuzetno teško i možda u takvim uslovima ne možemo da damo svoj maksimum. A dobro, ispostavilo se da sam došao sam kao napadač, ali možda nisam pružao takve partije koje su svi očekivali. Eto, sad sam se nekako pronašao na toj drugoj poziciji desnog beka, trudim se da budem ofanzivan maksimalno i da pomažem ekipi u tim ofanzivnim zadacima. Sad, što se tiče tog centaršuta, radim na tome na svakom treningu, pokušavam da uvježbam taj centaršut, da to bude što bolje i da u tim odlučujućim momentima u igri, da to izgleda kako treba i da posluži našim napadačima. Razmišljamo o svemu, ne bih sad pretjerano pričao o tome, jer to su taktički detalji kojima generalno ja razumem da javnost voli da se bavi, ali u suštini mislim da smo i negde previše te teme pretresali javno. To su stvari za koje odgovara trener i za koje, naravno, o kojima mi u stručnom štabu razmišljamo i diskutujemo o svemu. Postoji opcija da se igra sa 2 napadača, naravno. Dauda još uvek nije spreman toliko da može u visokom ritmu da odigra 90 minuta, polako ga podižemo i ideja je da posle pauze za reprezentaciju on bude negde vrlo blizu, fizički blizu svog nekog optimuma. Još jedno pitanje. Milan Jovanović je igrao na prijateljskoj
Da li to znači da se približava takvim ekipi i svojim ponašanjem. Ima li još pitanja?